izmešteno je iz vlade. 62. kongres Njemačkog turističkog udruženja, koji je ove godine održan u Crnoj Gori, jedan je od najboljih u istoriji tog najuticajnijeg događaja u njemačkoj turističkoj privredi, saopštio je na svečanom zatvaranju trodnevne konferencije predsjednik udruženja Jirgen Buhi. Premijer Igor Lukšić ocijenio je da godišnje okupljanje Njemačkog turističkog udruženja u Budvi predstavlja priznanje Crnoj Gori, koje je čini prepoznatljivom turističkom destinacijom. Nakon Tenerifa, Turske, Egipta, Maroka, Južne Koreje, koja je čak 12 godina čekala organizaciju Kongresa Njemačkog turističkog udruženja, čast da bude domaćin 62. po redu u oštroj konkurenciji ove godine pripala Crnoj Gori. Oduševljeni smo ljepotama i različitostima vaše zemlje i upravo u Crnoj Gori, po ocjenama najvećeg broja učesnika, održali smo jedan od najboljih kongresa. Istim se utiscima Buhi pohvalio i odlazećem premijeru Igoru Lukšiću. Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar Svjetske turističke organizacije i predsjednik borda direktora Svjetskog savjeta za turizam i putovanja. Teško da, kako su kazali, neko može da porekne činjenicu da je Crna Gora jedna od rijetkih destinacija na svijetu koja na jednom mjestu nudi toliko toga različitog. Pred nama su i značajne turističke investicije kojim ćemo valorizovati neke od najljepših prostora u Crnoj Gori. Izuzetna okolnost je da su najznačajniji prirodni resursi u Crnoj Gori još uvijek netaknuti. Stoga je i odgovornost da ih u procesu njihove valorizacije očuvamo još veća. Iako su mnogi njemački turoperatori već uvrstili Crnu Goru u ponudu za 2013. 63. kongres Njemačkog turističkog udruženja, koji se inače prvi put u njegovoj istoriji organizuje u Crnoj Gori, može biti odskočna daska da se uskoro ponovi 87. kada je našu državu posjetilo rekordnih 140.000 turista. 2013. je već isplanirana i kod nas i kod njih, ali se zato već 2014. može očekivati da njemački turisti preplave Crnu Goru. Ja mislim da je ovo na velika vrata povratak Crne Gore na njemačko tržište. A ono što traži njemački turista, Crna Gora već ima. Njemci su veliki zaljubljenici u prirodu i prirodne ljepote. Naši kruzeri često dolaze u Kotor i moram da kažem da je to jedan od najljepših predjela koje sam vidio na Jadranskoj obali. Mislim da je vrijeme da se njemački turisti vrate Crnoj Gori. A da to Crna Gora zaslužuje, potvrđuje, kako se čulo, među više od 800 učesnika kongresa i priznanje najprestižnijeg svjetskog turističkog vodiča Lonely Planeta, koji je Crnu Goru nedavno proglasio jednom od najpoželjnijih top destinacija za 2013. To je članove kongresa između ostalog dodatno uvjerilo da nijesu pogriješili u odabiru mjesta održavanja njihovog najvećeg i najvažnijeg događaja u godini.